Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, abakunzi bavandimwe, muryango mugari wa Kivu Network, ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu makuru ya mu gitondo. Turi tariki ya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, turi ku munsi wo ku cyumweru, nkomeza kwifuriza kugira icyumweru cyiza. Abagiye mu materaniro ndetse n'abagiye mu misa, nkomeza kwifuriza misa nziza. Rero mbabwira ati muri abantu b'agaciro kabisa, icyumweru cyiza. Tugarutse rero kurebera hamwe byinshi bitandukanye biramutse ku kiba cy'imirwano, dore ko intambara ikomeje gufata indi ntera mu gihe n'ubundi hari hatangajwe agahenge, nubwo rero itariki yo kubahiriza nyine itaragera, ariko karatangajwe kakabaye gatangira gushyira mu bikorwa cyangwa se kagaragaza ibisigisigi by'uko kaba kagiye guhagarara, ariko kugeza kano kanya nta gahunda yo guhagarara. Iyi ntambara irimo iragaragaza, kuko ahubwo irimo iragaragaza gukomera cyane ndetse no kwiyongera, niba ari uko wenda impande zombi zishaka kuba zajya muri ako gahenge zifite ibice zamaze kwibikaho, nibyo bitaramenyekana, ariko urugamba rwo rukomeje gufata indi ntera ku buryo bukomeye cyane muri iyi minsi, kandi biragaragaza ko n'ibikoresho bya gisirikare birimo biragenda birundwa impande zombi, ku ruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa FARDC cyangwa se rwa leta. Bose barimo baritegura intambara idasanzwe, ubona ko igiye kuba mu bice byinshi bitandukanye, yaba Kivu y'Amajyaruguru ndetse no Kivu y'Amajyepfo, bigaragaza ko rero intambara yo itari buze kuba yakoroha habe na gato. Kuri Poezi rero muri South Kivu cyangwa se muri teritwari ya Fizi, abazarendo baraye bahageze, ndetse n'igisirikare cya leta na FDNB muri rusange mu ijoro ryakeye baraye bahageze kabisa. Rero bongeye kwirukana abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abasirikare ba AFC M23 bakoresheje imbunda nini cyane ndetse n'imbunda z'imisada kabisa, zirimo za BM. Guhera ku munsi w'ejo barimo barwaniramo ku buryo bukomeye cyane, dore ko bivuganye abasirikare ku munsi w'ejo barenga 10 b'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na twirwaneho. Mu gitondo cya kare M23 na twirwaneho bongeye kwazindukira bagaba ibitero bikomeye cyane, bagerageza ngo bisubize kano gace ka Point Zero. Na n'ubu rero tukaba tutaramenya neza ibikomeje kuhabera ndetse n'ibigikomeje kuba byaba kuri kino gice cya Point Zero, kuko baracyarimo birarwana, nk'uko rero amakuru angeraho akomeza kugenda bitangaza, kuko ngo bahereye saa 11 za mu gitondo barimo bararwanira kongera kugenzura kano gace n'ubundi ka Point Zero, kubera ko n'ubundi iyi M23 na twirwaneho bari bamaze kugatakaza ku munsi w'ejo mu masaha y'ikigoroba. Rwose bigaragaza ko rero FRDC ari wazarendo ari ingabo z'u Burundi, bose bemeye gushyira hamwe kugira ngo barwanire umugozi umwe. Babonye ko gutatana cyangwa se kurwana basa nk'aho bari mu matsinda nabyo, cyangwa se nk'abantu batumvikana, bisa naho rero bibashyira mu kaga gakomeye cyane, bigatuma rero batabasha kugera ku ntego zabo. Urumva ko rero ibintu bitoroshye habe na gato. Rero kugeza kano kanya ibintu bikomeje gukomerana, abarwanya umutwe w'inyeshyamba za AFC M23, kuko urugamba rwo rukomeje kugenda ruba urugamba, kandi rurimo ruragenda rufata umuvuduko, rurimo ruragendera ku muvuduko ku rwego rweje cyane. Bigaragaza ko izi nyeshyamba za AFC M23 zishobora kuza kurangizwa muri iyi minsi kabisa. Rero nk'uko bigaragara ko no muri diplomasi Tshisekedi akomeje kugenda asitsinda icy'umutwe, mu gihe rero ikibuga cy'indege cya Goma nacyo gishobora kuba cyafungurwa. Ibyo byose byaba bimaze guhita bishyira akadomo ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23 muri rusange. Rero mu misozi n'amashyamba ya Bukavu naho ibintu ntibyifashe neza kuva saa 10 za mu gitondo kugeza saa 12 za mu gitondo kabisa, amasaha agera muri 2. Urugamba rwari rurimo rurabera muri ya misozi n'ubundi yangaha muri Panzi n'amashyamba yaho kabisa, no azengurutse Bukavu. Rero nyeshyamba za AFC M23 nyinshi zarashwe ku bwinshi. Ari n'amakuru rero amaze kuba nkururanamenye mu gace ko muri Kavumu hano, rwose indani mu gice cyo muri Bukavu hafi no ikibuga cy'indege cya Goma hatewe bombe ebyiri zitaremereye cyane, ariko zahatewe ivuga ko rero zakomerekeje abarwanyi ba AFC M23 bagera muri 3. Byatewe rero mu masaha y'ijoro cyane, nk'uko rero amakuru ngera bivuga ngo ni hagati ya saa 6 na saa 7 rero nibwo ibyo bibomba abantu bumvishe biturutse hafi n'ubundi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu mu rusange. Byumvikana ko rero AFC M23 irageramiwe kabisa impande zombi. Byumvikana ko rero FRDC n'abafatanyabikorwa bayo bashaka kuba bakoramo ibi bice byose uko byagenda kose, icyo bibasaba cyose, ikiguzi cyose ribuze kuba byabasaba, baraje kuba babyikora, ariko barebe ko bashobora kuza kuba bagira icyo bakora n'ubundi kuri izi nyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Rero ubu icyo twavuga nta kindi nuko izi nyeshyamba ziri mu gahinda gakomeye cyane kagendanye n'ibikomeje kuhabera, ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ko birimo biraba mu buryo bwihuse cyane, kandi bigaragaza ko rero iyi ntambara itari buze kuba yakoroha muri rusange. Urumva rero imirwanire irakomeye cyane kandi iranakaze,
ndetse iri no kwihuta ku rwego rwo hejuru cyane. Gukomeza nabyo tukabirebera hamwe tukagenda tuba-updatinga tubahereza uko naho ibintu bikomeze kugenda byifata. Muri ibyo bitero rero urumva ko FARDC yari yabikoze iri kumwe na FDNB, Wazalendo n'ubundi bo bari bacungiye inyuma. Akenshi bo bari gukora icyo bita deployment, nibo barimo barazana ibikoresho bya gisirikare hano hafi mu mashyamba, ndetse abandi bakabijyana muri ya bice byegereye Bukavu bafashe birimo za Tota, abandi bakajyana n'ubundi muri ya misozi yegereye za Nyanende kabisa. Niyo rero bose barimo barabijyana, abandi bakabizana muri iki gice cya essence kibarizwa muri Bukavu indani, kugira ngo bahereze isomo rikomeye cyane izi nyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Urumva rero ibintu birakomeza kuzamba ku ruhande rw'izi nyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Rero mu kindi gice cya Uvira, inyeshyamba za AFC M23 zikomeje kugerageza kongera kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira zinyuze mu bice bya za Ruvungi, aho rero n'ubu ngubu kugeza aka kanya urugamba rugikomeye cyane mu bice byo mu kibaya cya Rusizi kabisa. Aho bakubwira ko izi nyeshyamba za AFC M23 zirimo ziragaba ibitero bifite imbaraga ku ruhande rw'ingabo za leta, ariko ingabo za leta nazo zikaba zikomeje kubasubiza inyuma uko byagenda kose, zikavuga ko rero zitashobora kongera gutakaza na santimetero iyo ari yo yose bazereza izi nyeshyamba. Muri kano gaciro ka Ruvungi umuriro uri kwaka, abarundi barimo bararasa bikomeye cyane. Izi nyeshyamba za AFC M23 bafatanyije rero n'igisirikare cya leta, kugeza aka kanya rero ibintu ntabwo byoroheye abarwanye umutwe wa AFC M23. Urumva rero ni byinshi byo gukomeza kugenda dukurikirana, ni byinshi byo gukomeza kugenda tuvugaho, kuko ibintu byo ntibyoroshye nk'uko rero namwe ubwanyu muri gukomeza kugenda mubikurikira mu yandi makuru atandukanye turi gukomeza natwe tugenda tuba-updatinga tubahereza. Turakomeza rero kugenda tubabwira ko ibintu bitari buze kuba byakoroha, ibintu birakomeye cyane kabisa. Urumva ni ibintu byo kuza gukomeza kugenda tureberamo, kuko isaha n'isaha bihora bihinduka ibyanga mu burasirazuba bwa Kongo, uko rero musanzwe mubizi. Gusa rero izi nyeshyamba za AFC M23 zo zirageramiwe mu bice byaba ibya Bukavu yaba n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Biragaragaza ko rero FARDC irimo irabarusha imbaraga ku buryo bugaragara kandi buri wese ashobora kuba yabona muri rusange. Rero uwitwa Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko rero yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hari kwibazwa byinshi ku burasirazuba bwa Kongo, dore ko n'ubundi ari mu ba mbere bari gutuma n'ubundi AFC M23 itabasha kuhadivansinga. Ese noneho araza gukorera iki abarwanyi ba AFC M23, dore ko yamaze kuba agera kuri ubuyobozi nabwo busa nkaho ari ubuyobozi bukomeye cyane. Ubu rero bigaragaza ko rero agiye gutangira n'ubundi gukora nawe igikorwa gikomeye cyane cyo gutuma izi nyeshyamba za AFC M23 zicuza n'ubundi izo zatangiye. Nibyo rero bikomeje kugenda bitangazwa, nabyo no gukomeza kugenda tubikurikirana hamwe tukaza kuba twamenyetse ari buze uyu mugabo araza kuba yakora iki n'ubundi kuri iyi ntebe y'ubuyobozi bukomeye kabisa. Kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntago ari ibintu biba byoroshye, ni ibintu biba bikomeye cyane. Uyu mugabo nawe rero hari icyo ari buze kuba yakora, nabyo rero ni ugukomeza kugenda tubibagezaho uko byakabaye muri rusange. Rero kugeza kano kanya rero inyeshyamba za AFC M23 bakubwira ko mu kwezi gushize babuze abasirikare bari hejuru ya magana ane kabisa, niyo FARDC itangaza mu kwezi ngo gushize. Gusa abashyizemo abo bafashe ndetse n'abo bishe bavuga ko urumva ko ari abasirikare benshi, ni benshi kabisa. Uyu mubare ni munini, no gukomeza n'ibindi byose tukagenda tubibagezaho uko byakabaye. Natwe rero turanga ngo tubatangariza amakuru y'ukuri kandi agezweho ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba bw'igihugu cy'abaturanyi muri rusange. Urumva rero ni byinshi turi gukomeza kugenda tubibagezaho. Kugeza aka kanya rero M23 nubwo ikomeje kugerageza kwa advancinga ngo yataka ibice byo muri za Ruwanga ndetse n'ibice byanga muri za Ruvungi, ntago barimo barabasha ko advancinga, kuko FARDC yashyizeho icyo bita umupaka ntarengwa kabisa muri biriya bice byariya muri Uvira, kuko izi nyeshyamba ntizabasha kuba zasubira muri kino gice cy'umujyi wa Uvira, kuko biragaragaza ko FARDC yamaze kuhashinga ibirindiro bikuru cyane kandi bidashobora kuba byabasha n'ubundi kuba M23 yabasha kubyivanamo cyangwa se kubyishoramo. M23 itabasha kuba yabigenjamo kabisa. Ubwo no gukomeza kuba updatinga. Reka rero mbashimiye cyane mbabwira ati muri abantu b'agaciro, tuze gusubira natwe mu yandi makuru ari imbere.